Kijaka hamorang kaneng kidang api api perlograwan. Te perlograwan lada pidon kajitmu banwane simbanta hakane kajinge kop khoi khabam hangne po morang kaneng sombhasawan lasai. Kijaka kidang api api kijaka kidang bunbha na kabanta jungpi ba pinyo ye kijaka syong kiba bit kiba biang na kabanta jungpi. Te perlograwan menta kasngi kabade kasngi bujaka kabade kasan tarik menta ubrai me arah jarak punreu kajing wana simanta jong ki perlawan kalong kabaduna sya kapapalan te pila banwan la sai dang step pila banwan hakapuar kababiang bapinyo ye ki jekasyong na kabanta jong pi na kabanta la sai kasngi kabade kasngi penlong ye kajing ye kop khoi kabam hang ne po mor kaneng te perlawan menta tu ne peji ya kane ka video kabade kasngi bu jaka hang ne po mor kaneng kalong kumno. Pagani ka kajing kwai po maurang kanang di mentangin ni pi ya kajing kelut nama kajing tuna brio kumba duna sejari egi pawan bu juga ti ngiang ni pek kumba kalong pikani kepung kebar nang ni sitai nang ni nasi kadi kepung kebasau kani ke kelut sudah nang ni klik kadang kelut untan beri bobo jaga yuiru yang nang nang ni serum pikidang pedang mahapet itu kepung besar kadang situ sitai itu gari kadang situ sitai lagi jaga hi kidang kelut jadu kata ban sakhi pin pej baik je ka pej je ka video tindal apa hi ki benta ki ba katuk ni ki badap reply i bagi landap ti ki papun ki ba tuna ba kapung ko palang kumbalai hajar tam ki cekasong ti ki dang don kumbasi jar duna pet itu betul sebut pet itu yang ni suruh sitai buka longdong suap ni i kini gedong ti penya do ni bini i kadang keluat kum tu kadang keluat ke jeka kini markhap kepung besar bar kepung kini kepung besan tikidang keluat siapa pelat tikini ki bentar pedeng kini bentar pedeng kidang keluat berar kebana kli markhap ka pung besar bar kepesan jangan pej ni na pang jongkawa kidang keluat pej untuk kepung pesan lagi belak pelat ke jeng keluat pin yi baik kumba kalong kumta hi pin sayi na maring la ring baik kumba kalong tingi ki youtuber hi kabot ka bagi try pha ban let ring kumta la si pinong penbang pentiang rem ka dik ba kelut adu tata tang praspa tangka sitiket san lak ka prai ka banengkong adu san li kadan jang lak begini kidang long preng baik pung pej tu pung pejang kelut so ni pung balai ru ketuhi man la kepung hi kidang kelut je kasong san lak abai pi dia ru kini ki cekah ai ni Nadi dalam pedang mahapaj, kum tu bani i tu do lenong kepung pelai, ti ben pai sini bere bani i kini kepung besar dengan sini siliang meneng lek katai keliang, tapi kini ki bentahan ha do dengan ni
ter kidang keluar kidang long pedang sebentar bahagi ni bentar kidang keluar aduh kata-kata kecekah tiwat plan ai la silang bagan berikan ika video kini perlu kiba jum lian mensi mentah ke jing ko khwai dok ha ti pila banang phone ki tin nomor phone ki berna pok kan tus mentip i jing shisha yo la si pimla banget i kini ka video ti henry ngaring kumba kalong kat kumba ala pen i sepi kalong hi kumta pe kataru mentah ka di kepor bau temperi la de banweng la kumba si kenta duna yo temperi la de banweng kini long kicing kuah pok mor keneng kepada ile syai ke sengi itu kita kaki long tu pe kaki keluar suka pelat tu kan poisya ke keli ni keli jeng kepung kini per kali kepung ke baar bangin stang nang tu bah continue meneh timentangi poi se kepung ke Bangkong sekarang keluar lah dari pung Bangkong bikin ke pung Bangkong kini bentar dahulu nong kepung Bangkong baik kumno kalong baik ke keluar kan itu marwai syong tu sap hut dang syong biang marwai tu ter stang mendan tu kadang keluar kan ke pung Bangkong nang nak keliru saya kini bentar klik tu ni kita peristigar lah dah banglut tu ni sodong jengpung aduh serum kecing tip bakam ni ais nang phone kita nomor phone kita dan harum jangka notice di bilawan tip ya kecing syah kum bakalong hi ka mod hadu kumno kalaban jingpoi jungkirawan sesnang phone hak tu nomor phone tu wat penan ai sim ya ka kabu na ka benda ka sanlak tangkala syai ka sengi tang pras pa tangka ka bairung kulis pun